ಅದಲ್ಮೆ ಕುರಿಯ ಮಿಗೆಂದ ಹೆಂದುನ್ ಹೆನ್ನ ಮಿಯದುಗೆ ಶೋಗಮ ತಫಾತ್ ಏಕೇಕೆ ಮೌಲುಮಾತೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮುಂದಾ ಇರು මිමහකේ සමවර මේ ගින මිකාල මවුලුමත් අල්මෙ හිස්සා කුරවේ නම හෙවර ගින කංකං කුරියෙන් එබදේ ආහරුගෙ දැන් නිම්මුමක ගෑවමුන් දායරු රාජ්‍යයක මාලි සරහද බලාලේ සතොල් තෙරිය බලාලේ සම වර බොඩති හරකෑතක වර මුහිමු ඉවෙන්ට් එක කුරියෙන් එබොහොරි එගිතරෙන් එන් හරකාතකි 16 days of activism කිය හරකාතෙන් එබ කුරියද්දේ එයා ගුළුම් හුරි මලුම දෙන් අලුන් මන් ගෙනස්තේන මි ආමකො මි අඩු ඉවේ නම මි නම කියකමකු මි කීනේ වාචකනේ තංගොල බොඩ මි තෆ්සීල්ත ගෙනස්තෙන් දේ අල්මෙන් දෙමුන් නෙන්නු හම අල්මෙන් දෙමුන් නායක දෙ බේෆුලක මි වවුත හම ස්ටුඩියෝ ගේ බෙත්තේ මි මලුමත් හිස්සා කොල්ලොම තාරිෆ් කොල්මෙන් ෆෂානි ෆතම සම්මෙන් तामिल तारफ वेल तेवफान तोल आलगन की शजरा शाकिर आलगन की AWA के वाइस प्रेसिडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अदालन की आयशत नेहा वाइस प्रेसिडेंट एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी AWA के मैं आलमें तारफ में आले सुदा मैं बेफ्लुंग हम मूड फेंडेरिंग इंगेन फरत्तंग हम उलेन के यागिंदे यागिनन मैं वर मुहिमु कमे के वाह काल में दकने हुदाय फा को को ताल में अबदो हें इवे वाह कतके मी नमस इवे लफ्ज़ मी 16 days of activism मी फहारो मी हम वरक गिने दोसन ने कुरिया गेंगो सनिकै सम शाहुवंग हम गैमस वरक गातो मी मालूमात होदाल ले फुर्सत का वाती को बातो मी 16 days of activism की याद मिया हर के थीम की को बातो अते और मैं फतमान मी AWA के तारफ कुम फशाना एसोसिएशन फॉर वीमेन एम्पावरमेंट AWA की AW इंटरनेशनल गे मी राज्य गे और मैं गे चैप्टर है देन AWA मी कुरा कम की अंगहेनो बार वेरे को इज्तिमाई गोतुन्ना इक्तिसादी गोतुन मी बार वेरी अदि मी कम्युनिटी अने कंट्रीब्यूट कुरेवेने वरुगे बाई गोतुगे हेदुं देन अदि हासको मी डोमेस्टिक वायलेंस की हम राज्यगे समवर फुळाको मी वर अमनि स्टैटिस्टिक्स बलाल कमगा वेस वर गिना हम मी अने रिपोर्टेड केसेस अदि रिपोर्ट नुकुरा केसेस तक वेस बकुरिये देतो एमे मम्मी अने AWA अने कुरियेगेंदा 16 days of activism की जेंडर बेस्ड वायलेंस का मी सर्वाइवर्स उन्ना कुरिमत मिवा अने गोंजे हुंतक अल्मेन नकीवे सर्वाइवर्स एक्कोत्ती बि बाइक कमुगा देखुमा अल्मेन मी कुरियेगेंदा एक्टिविज्म प्रोग्राम देन अने 16 days of activism मी फैशन इवेस मियादो 25th November इन अने दिहे डिसेंबर हिसाबा देन 16 days of activism थेरेग अल्मेन कोमे दुआ का बहालागे वके के प्रोग्राम तक AW फरातुमस अने कुरियेगेंदा ने थीम की को बात अल्मेंगे अने थीम की वी आर विथ द सर्वाइवर्स दे मी फहरुगे अने 16 days of activism बोर्ड अलियालो आलफवानी मी टेक्नोलॉजी के जरिए आई वैस की कहाला मी डोमेस्टिक वायलेंस के कंतंगे बखुरी मतिवा मुंदे दे तो देन बोर्ड देन मी शियारो के हास गोते कदे अब तो सालों में बुना बा के एक गोता मी वायलेंस नुनमा मी उन्नाय की के हर में मिति पेने दे तो मिको बातो मी हारो के मी शियारो के असलो मकसद की और मैं बड़ा अवेयरनेस में को देने का डिजिटली को वैसे बात है तो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और मैं रीना ने और मैं गेवेस का डिजिटली को मी एबेमस एवेया को दे मैं और मैं के शेयर को इन्ना नहीं देन मी डिजिटल वायलेंस से पोने में वारंग आ मी ए बस हम गया में साडे वारंग आए फिर मैं डिजिटली केने बाय मी डोमेस्टिक वायलेंस में ताने मुसरे गे मी मिसाल तक नोनिया में और मैं नेंगेत को मुसर का तिलकोलदे मी डिजिटली वायलेंस से और मी महान कोरणी मिहारो हम मी डिजिटल वर एवे आदे तो हम हुरिहा कोम्मे राज्य के कंकोदो गवेस हम मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ता सोशल मीडिया के मन सतंगे बहुरे दे तो देन अने अंगहेनुन्न नोत अदि फिर नवेस मी अबुर कतलुमगे गोतों एक कहाला मैसेज ता नोत एक कहाला पोस्ट ता नोत लाइव गा एक कहाला वाहक तंग एबा देखव मुंदे एक तेरेगा मी रंगलो नो मालूमात वेस हम एबा दारुवा मुंदे वर्गिन फहर देन ए व्यू कुरा बाय करने के मी रंगलो मालूमाते दोगो मालूमाते दे तो देन एक हाल वायलेंस हुट्टो मंग अल्मे बोडा अमाजु में कोरन ए एक हाल पोस्ट कोनो ते हाल कमेंट कोनो ते लाइव गा एदक्का वाहके की दिन हुन्न मी हागे अबुर कतला नो त मी मुजतमा बलांडु गन्न फदा दर्जे वेसे बई मी हवट्टाला वर्गिन फहर दे तो एक हाल कांत तो को मी नुकुमे दा मी नुरंगलो अने नतीजा तं हुट्टो में गोतुं अल्मे मी बोडा मी फहर अलियालो वालाने दिन हम इत्तेफाक कोल्ले भी गोता हम मी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म तक एक जनो हम टेक्नोलॉजी में हारो वारा फुलाए फॉर मी बने अल्मे हम वारा कुरियर फर AI की वस में हारो हम फाह कोल्ले हम जेमी के जरिए हम सम कोम्मे चेस ना हम गोतु को बेनु को फिकम बांडगे नुरखा त वारा बोडवे के बदे हम वारा रंगलो मी शियार काय की गा मते पे फॉर मी फार कुरियर ती ताई
දැන් මේ ඩිජිටලයිස් zamaaneka mikankan ami shikareka wara ginafahare wegen wes de mikamu salama kineto masekke kurumitsene armen egotuge mate mi women empowerment ekik hala program take mi kuriya gendani to e wari genafar armen na mi fahak kureve eba mi financially empowered no ane be fulum we sama mi kaveni ga eba hunnan jehe faharo eka ane financial empowered no mi maka dani thane nuata wazifa da kurani goten neti fe bati bedato em efada be for namal me amaz ko ge financial literacy nuata kudi ane via farita feshumuge mi ane workshop taka mikal kandatan almen eba hinga den egoton almen ekika hala empowerment workshop tan eki an rajya ge kankolto almen ane hinguma mi haro Narme ege itura miharus wani hama programs taka hinga fa e circle of sisterhood namuga almen mihar malega wani te program hinga fa narme ge foratama program ga hama almen hama mi open kollagen hama e baawri farataka hama open kon almen fursatu dini e be fulun amille wahaka dakka misaka tibene detto wahaka dakka beenum wefa ekamako nu dekke ema egotam wara close kon almen e be fulna wahaka dakka hama e be fulun ge hitugo hori etche hama almen kiyala de den almen ge sessions ta e kamyab session ekka men almen faam kurawani e be fulun ge comment on eka nimmala waran hinhama je war baar wahaka take war kuram beno fori kandata eke mi mikan ekam kurane gote eka listen kurana baya konete emme ei almen na hama bara sali kogenda onu program den ege itura almen hama ehen hama circle of sisterhood namuga mi do gudda gulige me almen hama session evani hinga fa den ege iturun kuludu fushige ves wani hinga fa program mental health awareness day nuti nafsani dulahe kama be salme alialu wala fa bulbul therapy kuludu fushiya guligen alme hama hinga fa hunnani program take dalmenge magandu amazaki malega ekanne none almenge program ta hingani rajyagi kankol toga eki ane council taka WDC taka guligen ves alme hama me kure horita gal program take hingani ko wara shauker wara mi engenje muhimu wahaka taken hagi gatu galmen hama mihara balaf kama bana me technology kures fagu da miha full life wire den hitu kofi den suwada karne me mikhala masale ke me online no bullying no nam online ko me live ta kan ara dakka wahakata echi me dinafara hama delete kollaren e diye ye kine bay me mas report kurani timanna me kine bay me masala kuriya dani me gen evs mikahala me isolten asking kuriya dam balafiya gaanone gotum ves noni ay mas report kurevene intizam takaki ko bay to sarabodon fe den suwala karne ade almege kuriyan hori program to tikala hori hakam ka bas aliyalu walana alme mi family protection authority adi police goligen session take kuriyan ne bagenda ne wari gina fara wa gote mi dema feria ko ane wari uma faho na mes no tami je masal ke sabu seba by faharu bi bully kurung no tami photo take leak kurane kamano te social media by kal post take eba kureva munde den ega wari gina fahara mi kuriya daani kine to report kurani nenge wari gina be fulun e bolenge to den ega hama mi ane police goligen gender ministers goligen alme mi kuriya genda session ta mi gendani ega alme aliyalu walana report kurevene ki kala mechanism taka kurevene kanta taka mi kulliyaka gulalan jehijjama helpline na mi hori ha details alme hama session to hoga denenge debe fulne sama war poda shukriya engeta wadanti hisa korvi maulumat hasagoteka war muhimmu mihar mi rahamayakari rajyanu muli tuniyegas waran aamu kammeke waha kalumenna me dekke hama war poda mikamuge mi hunna mi helun teri kodden jehe kammeke waha ka me dekke woni hama debe fulne war poda shukriya engeta nara me ummid me kurane adi kuriya me 16 days tera dehen doge sa sa debe fulna ma ituru maulumat me kama golige hama hissa kore vene kama shukriya war poda shukriya